سردانê mezarê Serok Mam Celal dikin. Ev serokê birêk û pêk xebatkirê têkoşer got rolek gelek gewre di jiyana Iraqê bi giştî û a Kurdistanê bi taybet dilîst. Bi rastî yanî Mam Celal karî bû Iraqek nû ava bikira û Kurdistanek nû ava bikira. û rolek gelek gewre di vê meselê dilîst. Koçberiya wî jî bêguman zererek mezin gihand milletê Iraqê, gihand Kurdistanê û gihand hemû perçê Kurdistanê. Yanî qindir got zirara koçberiya Mam Celal li Kurdistana Iraqê bû hevqa li Rojavayê Kurdistan jî bû. Hevqa li Kurdistana Bakur û a Rojhilat jî bû. Ji ber Mam Celal yek ji muhendisê yek rêziya tevgera siyasî Kurdî bû. Mam Celal ew bû ê got karî bû ne tenê li Kurdistana Iraqê li hemû perçê Kurdistanê yek rêziya Kurdî bicî bike. والله من انا هاتنا مني الى سر مزاري امام جلال براستي ام احساسك بمرشد دائما ام دبينن ديروكا كردي دكار وخباطه ملتي كرد هنك سر كردايت هنا اي ملتي كرد يعني جسر بالنداينه رولك واني تايبتي ديروكا خبات وكار كرداد هي امام جلال يكي جوان كسي وكاريبو رولا خد ناف قلد دستينه كاريبو قالك برهما ونارين دور جبو دوزا ملتي كرد وجبو هفريزيا قالي كرد وبارتي سياسي كرد بك